Mai ka kwai na ta wi khaliu maling mai YouTube channel big ton rei nai la mai ton riu the rei asai November tarik tri na kanai kum sing nai na tri na padai the Gaanphiu Mail Tamanglong local newspaper king in sam the call Tamanglong November tarik tri na khat Luan secure tak mai Amur Falcon Festival kum sing nai na tri na padai Apollo Ground Tamanglong Headquarters Kau Tamanglong Forest Division Government of Manipur Khani District Administration Tamanglong Rainforest Club Tamanglong Le Wildlife Trust of India Rilang na Rhythm of Migration to my team kautat kai kan the Luan secure tak mai Amur Falcon Festival kautai awang bau new mai Minister Water Resource and Relief and Disaster Management Department re Chief Case to nakasau lokani kumna sang him long pan mai MLA ringu nakatum Tamanglong ACST khani Laisio Kaising MLA Fungyar AC ST kanai Case of Honor Kumna N Ganesh IFS DCF Working Plan Refunction President Sunakasau Lokane Chief Case Awang Bau New Mai Re Anu Goi Government Re Tabui Tan Lo Puni Chu to my lungning tai inpat kay na kandi kalai ni mekau ay tabui tan lo ngam puni chu to my hai ka khan khu to nakatiu Lokane Aniu hai gan khatong khoi phupat khangna hamit hai gan sakta in khamlo khangna karami to na sakane Minister Awang Bau Re Akhoi pina pan rui Tamanglong hai pai na kasan tat bam thi aniu ri numbang in roi khani khoring ta ngaklau maina ramna aniu tong kalunlung tuang ngau ti hai zuak lau kho tuna sakani Guest of Honor MLA chang himlong pan mai rui aniu tong Constitution bang khau aniu khang fundamental rights tilawi khani aniu khang fundamental duties ni tilawe aniu fundamental rights hai sin su maina ramna aniu tong fundamental duties hai ni tan pat in thui bam kho to na karian kane ragwang rui kan di mekhang ecosystem damlo me khau hai aniu su ka biu rikho to na sakane MLA sang hiam long rui Tamanglong district khau wildlife sanctuaries lam khau lat pai na kaphian ba mi kumna forest department rui mi tong lam khau ka biu mai nam mai nun khani stakeholders khau kalam din in thalawo si mai khani kai mi lam khau awareness ai ti lawo to na sang hoi kane kumna department tong sang dai mai khau ni sa taw lawo to na sakane MLA Fungyar AC Laisio Kaising rui aniu naga minun hai num ngau le karyang nai na lungwang minun de numbang khawring khani thingnui panu hai ngau khawri phutu gwangi tiki commercial khangsuna thu sugwang magi tuna sagani Intaw thu kagan hai kalai gwang thi kumna aniu tong ngau khaw nai mai mut kan ni mai khawring pangti hai ngaglo mi hai aniu tong thaudi the tuna sakane kalam chu kan di hai aniu ra na lung magi kagan thailai na aniu kalai khang nai the tuna sagani akhoi pina hai to bui sutina district bai thangwang magna Tamanglong khawna gwangbam tu chu tuna ka khan bam chwangi kumna Tamanglong mai nun hai special su mai nun tina khwangi khani lungning gai mai riulau thai mai lungning dai minun tina khwangi tuna ka khat lawi tuna sakane kumai sangre akhoi pina ti hai riu chui lawo khani ngak chui lawo tuna sakane asai luan secure tak mai Amur Falcon Festival khaw khoi pina gwang taw zipna katak inpa tu law mai nam nun tuang leaders CSO wildlife activists khani church leaders azuri gwang ka zaw lokani kumna kamung khawtai phalong khani puching nam khori traditional dance ni alap lokani inbu na chuluan khang chuluan gwangram phalong khani puching namri khoi pina changak loba mai khangta swan tikani kumna kamung khawtai akhoi pina lam khaw documentary film ni le lokane Infal November tarik chui Manipur Chief Minister N Biren Singh Jiribam khaw alaw kathum ka sauna ka khoi mang mai kan saruk ta siloi kan menun ta katum melung khaw la san bam khaw sai gwang puni the tuna sakane Jiribam khaw kan saruk thai me pum tai jiri du thu khaw tat kan mai nai da khaw tai rui in phang dat kan chongi kumna mi tai kuki militants ri khongi tuna lumsi ba me Chief Minister N Biren Singh ri ka khoi mang mai nun ta siloi kan me chek tai man sai kan khatrui sulak ni mai chek de tuna kandem sukani si mai tan tat menun ta nim khang Government Research Operation tatkai na bamthei kumna ka khoinai minun ta nimmak san in thangni tong rammi khatni ma kan mai kai khunun khang in chu mai la zan so laupuni de tuna sakane Tamanglong November tarik chui na khat alu phung mai bogies ta chat freight train November tarik chui na khat lauthwan khwang sanai minute pungu khawrui khongsang train station noni district wangtang kanthi mitwang alu bang hai infal phung kai khang truck phaikhat na chanai infal thang rikut kanthi tuna chamla meri sakane mi da khaw nungdalan national highway tamrut na chanai ke sinam le sizang nam ka khaw taw kaloi na pangdat kan mai roi kari tat kalu nu magna bami lumnu mai cham thailai na taw panglaw mi tai in thuat ri la kan dat bam nu wi tuna sakane
Infal November tarik choi nakat National People's Party and Biren Singh resign me BJP government kari withdraw sukan metang Chief Minister and Biren Singh ta kalai tuang na ye thai Manipur BJP late government khau ka saudat bam nu dei tuna NPP National Vice President Yumnam Joy Kumar Singh ri sakan the why Joy Kumar thilai na CM Biren Singh ri Manipur khau chu zak mai phungwang dat ngam makhi kumai sang ri National President Conrad Sangma ri CM Biren Singh da machong in tha khangla dingla kan chongi tuna sakane kumna Biren Singh da CM bam kurila kan ni thai NPP rikalwai na BJP resign mai Manipur government khau ka saw bam da nu wi tuna sakane NPP re Sunday nung tai CM Biren Singh resign mai BJP government ko withdraw su thei tuna sa indaw kan chonge member Rikchuruk House lung kau BJP re MLA tamru na kanai nai ba mai hai rui absolute majority khawbam ba me kumna Naga People's Front khani JDU re CM Biren Singh resign mai BJP government ta machuang ba me BJP government ko withdraw su kan sini NPP MLA Chennai pangkhotai MLA kathum ritu CM resign mai meeting khau November tarik rut na ta chan nung ka zaw kan chongi why Jo Kumar Singh re meeting khau ka zaw kan milam khau sa in than pa na meeting tai NDA legislator suna ka zaw kan chongi kalam tu NPP hai NDA party suna ba me zang ri ye tuna sa kane tiki NPP MLAs nun meeting ka zaw mak mai nun ru khau CM re notice tikan metong ma ge tuna sa kane Infal November tarik choi nakat Manipur Assembly tong Kuki MLAs ru rebansin asut kan megwai la handat khang Armed Forces Special Power Act hai Manipur kapum lau khang demand su kan the Kuki MLAs ru lung khautai gan sanai tu BJP MLA Center re November tarik ru na padai nung tai AFSPA hai Manipur's Choruk Police Station areas let lu in town nai ba mai Jiribam district ka zaw na laudat kan chongi AFSPA kaloi na laudat kan metai Manipur khaulat lu hai in thak mangna ba mai zang ri to na Union Home Ministry ti thai kan chongi ru Kuki MLA strong joint statement khau November tarik ru na padai kum singnai na chui na padai nung AFSPA kaloi na laudat kan mai order tai review sudat na mi tong ek hai by mai ru na kathum police jurisdiction khau ni laudat khang demand su kan ni AFSPA hai Manipur state kapum khau laudat lana state security forces khau ri me tarik kathum kum singnai na chui na padai tang bansin Chingsuruk inbu asut kan mai goi tai la handat khang ka ge nai the mi tari Manipur khau intaw padba mai latlu hai asa control sungam puni the tuna sakane Manipur khau mai tai sle cookies ka khau ban thauna kan mitai Ching district wai khau mai tai scheduled tribe status demand ta nuni magna tribal solidarity march me tari kathum kum singnai na chui na kathum khau tat kan mai tang ri Central Khani State Government Rikazinai Mitan Goi Sinthaw na Manipur Khau Kalulung Kum na Chusak Mai Nai Tat Khang Karam Khang Ka Ge Nai The Khani Political Dialogue Tat Kai Khang Ka Ge Nai The Tuna Cookies MLA Nun Tai Rit Sakani BJP late ruling NDA government Ri Cookie militants Ru Khau mass operation Tat Kai Khang resolution la Laukan Mai Ta Cookie MLAs Ru Ri Nut Ni Mak Mai Indaw Kani resolution la kan Metai community akhat na tuang chun mai khau la kan chongi tuna sakani New Delhi November tarik chik nakhat former Manipur Governor Anusuya Yuki re Prime Minister Narendra Modi Manipur Gwang Muba Mai Tabui Zang Richu to Maika Ba Thai Maki to na witness nung the print interview khau sakante Anusuya Yuki Roy PM Modi ta Manipur Gwang Lau Khang Zang Hoi Gai Si Kante Khani civil society members as Rini PM Modi Manipur Gwang Maita Kahau na demand su Gwang Kan Chongi to na sakane Mansai as Ri PM ta Manipur Gwang Khang Zang Hoi Mai Che Adang Khau Pai na Gwangi Kum na PMO Prime Minister Office kang mi tuang che nun tai ti kadai logai si kan tuang thi tuna sakani tiki PM Modi tabui zang Manipur gonglau magbam tuang su tumai kalam khani ka ba kamai thai makhi tuna interview khatai sakani Manipur khau kalulung kumna chu zang mai nai na lungdat ni mai hai majority mai tai khani kuki jo tribal community ka khau khat ta lum mai ka ge nai the kumna mi tuang lum mai tai center rikasiam lau khang ka ge nai the tuna sakani inbu na Yuki re Jiribam tong nam Zerol Kamar mai mepui akhata mai raw na suloi kan mai thiekta paina kalung kabiwi tunani sakane Infal November tarik chi nakhat Manipur Janata Dal MLA KH Joy Kishan Singh kai thangmai ban area Infal West kau mobri attack suna dangka crore akhat point riksaruk na tacha daw tuang po chai asut kan mai MLA kapuri police kau complain sulau kan the kumna relief camp kau ba mai IDPs internally displaced person nun khang inza lau khang la ka doila mai po chai nuni suka si lau gai kani tuna sagane police strong report hilai na thangmai ban constituency MLA kapuri Infal Police kau complain file suna dangka lag ru na tachat sian suna asut tat kanthi kumna kaman kuk mai po chai crore
ขัดป่วยปงดาวจวงนี้ลาตัดกันนี้คันนี้สุกสีเหล่าไกที่ตุนะคอมเพลนเจเขาแต่ฮีกันนี้กุมนามีจวงลำเขา FIR High Register จุเหล่าที่ตุนะสักกันเองมอบริอติกสุกันมีแต่ MLA KH Joy Kisan Singh เดลที่ทางกะไกริงด้วยแต่ราสาวขังอินดวงตัดกันไม่ตันไม่กันเขาวิตุนะสักกันเองมอบใจรุย Furniture Lockers กวยดุกราลนะปวดอจุลาตัดกันนี้คันนี้ LPG gas cylinder จะไหนนี้ปวนตัดกันนี้ตุนะสักกันเองกุมนา MLA กายเขารีปากวงนาบัมบัมไม่นุนตนี่บ้านไกเหล่ากันนี้ตุนะสักกันเองมาตุยบูตริกชุยนักนายกุมสิงนายนัดชุยนับปะได้แล้วทวนติ้งปะไรนุวีกัลลันหมวกนายติ้งสินนายสิงบังหมวกนายมาตุยบูตริกชุยนักกระทุมมาตุยบูตริกชุยนักกระทุมกุมสิงนายนัดชุยนับปะได้แล้วทวนกัลลันติ้งสินนายสิงบังติ้งปุกอินทันเนไม่ก็กวยน่ากินสวยในกินเล่าไม่ขันตากุยขันลิวมาลิงมา YouTube channel เบียกจนรีในเล่าไม่ทวนอยู่เลยอาศัยขังตู้จำให้เขาเริงงานเล่าที่อินทวนควงรูมาคายไกมีการรีกิงอินซับเดลโคทวนกูเท